Oras ni Radyo Tiratpas. Tintipen Channel 13 at dan 5 minutos kalpasan ti oras ng alas 6. Tamalum ti Lunes, itsa 6 ti mabilang 16. Ti bulan ti February taon 2026. Kasi ti segod papagayam nila. Magkadwa tayo ti Master Control, Linis Abilionara, at tamutin ti TV sa ITPN Channel 13, Imam Alpadin Rafael. Umay manin nagpalay lang, pinagampayag itilawang, at ang sumanglad, itabray dayaw wapagtengan nyo. Babaan iti dayto ya programa na paulwan, sa miwingayog kinandani tilokanja. At iagserbe winagpay kada kayo Manong Lito Alcantara, iso ti sidada na Mang Kevin, imang pasangbay kada sinurat yu, abon nagtirandani wana kay palaunan, iminsahi kada patigyo iti biyag. Tingkas tamutin na kiti papagayam yung ayat, at tumartarabay tinaytoy a programa. Mabalin mo ni damin nyo, kita kuminyo ti live Facebook, tiri si TV Radyo Tiratpas. Kita tingarod tumuna sunata, amay ruknoy kada kay amin na pada-pada. No pasublen di oras, dagiti ayan-ayan, nagrasa ket dingatan ni ayat nagpapasan ka, nasamit unay alagipen, dagiti karing-karing, saksitat narway apit bitwen ng mais, ilubong na. Anyaket din yayat, takasla di marsa, takasla di maumag, takasla di dunteng niliday kanya. No pasublen di oras, dagiti ayan-ayan, nagragsak ket dingatan ni ayat nagpapasantap, nasampit unay alagipen, dagiti karing-karing, saksitat narway abit bitwen ng mais, ilubong ta. Anyaket din yayat, takasla di marsa, takasla di maumag, takasla di dunteng niliday kanya. No pasublen di oras, dagiti ayan-ayan, nagragsak
ket ingatan ni ayat ang nagpapasan ka. Nasamit unay alakipen, dagiti karing-karing. Diyan sa 10 may sa minutos, kalpasan ti oras nga lasay. Yung sakbay na papagayam, hindi kibasa ti bulitin ang daniw, hasta mo tindag ito kuminyo, ti live Facebook, kit kablawan tayo muna ito papagayam, tayo nayak, at tumartarabay ti daytoy a programa, kita Western Pangasinan. Hasta mo ta probinsya ti La Union, Benguet, Mountain Province, Abra, Ilocos Norte, Ken, Ilocos Ora, kang runani ti syudad ti Candon, nga kita tuyen dagiti branded ang motorsiklo, Honda, Yamaha, Ken, Suzuki, Hasol Installment. Anya pa itururay nyo kagayam, umay kayon, nag-apply, tulungan kayo, ang makairuwar ti motorsiklo yo, ti Royce Group Don Philip Marketing Corporation. Manipod Candom Branch, Narbacan Bantay, Santo Domingo, Ilocos Ken, Abra. At dati agur oray 1,000 pesos, kadad dati makuyog na customer ang makairuwar ti motor na. No dati sa Lutsudio tumawag ti daytoy a cellphone number 0927-6952-099. Rino kumuntak ti Via Messenger dito Alcantara. Mabalin mo ita bumisita kayo kadagiti nadakama ta branch office ti Royce Group Don Philip Marketing Corporation yung saan nyo aliplipatan ng ibaga tinagan na Lito Alcantara Sales Manager. Ino'y bagayo ng agyo ti radyo ti radpas kadagiti madanunan nyo ang kakapintas kinaisem ababalasang ti opisina ti Don Philip Marketing Corporation. Tapnoy sigila maalay umutlang ti 1,000 pesos no makairuwar ti customer ti motorsiklo na. Free helmet lifetime free service, 3 years LTO registration, ket ti requirements to valid ID, ken may salang ako mikara. Don Philip Marketing Tagur Uray kada kayo. Dagiti mo't nakabaylon ti motorsiklo da, kayalanin dagiti original ORCR ti motoryo, sa opisina ti Don Philip Marketing Corporation, Candon Branch, Candon City. Hasta mo't karagiti saan pa yan nakaala, iti plaka ti motorsiklo da, manipod taon 2017, agpababa 2014, kayalanin winiklaim sa dya opisina ti LTO District, Candon City. Tugot yung lang dagitay original ORCR ti motorsiklo yu agraman valid ID. Ala papagayam, kumusta kayo? Tinaglaba sa Valentine Day. Ragsak mo't lang tingkay. Paragpasya-pasyar, pintas, mabuyaan. Kita tingarod ti pamalagip manipod master control.
What's in store for the City of Love and Care, Candon City in 2026? February 20 to 22, MDS Candon City Chorale Festival. March 6 to 8, PBA All-Star Weekend. March, month-long celebration of the 25th anniversary of the cityhood of Candon City. April 5 to 11, Region 1 Athletic Meet. June, Asian Volleyball Champions Women's Nation Cup. September, Premier Volleyball League All-Star. October, Candon Arts and Music Fest. December, Feria de Candon. So what are you waiting for? Mark your calendars and let's go to Candon City. Hindi ako sa payout ni dating programa Tulong Eskwela Program na nagkabuti programa ni DSWD na akaayuda para sa kapos kita. Isugamit nato yung programa na in-request ni President Bongbong Marcos Tatlo. At dan sa 18 minutos, kalpasan 2 oras ng alas 6. Kablawan tayo road na pagayam, di Agawat, di Silgawat, Flores Gawat, Katirman, Candon City, Astamutun, Kilipagayam, Durante Gramay, ti Santo Tomas, Candon City. Kablawan tayo mo na Mr. and Mrs. Abraham Avalos and family, Mr. and Mrs. Rodrigo Mariano and family, Mr. and Mrs. Reno Antolin and family, Mr. Gregorio Avalos and family, Mrs. Edna Escobar and family, and Mr. and Mrs. Abraham Avalos Jr. and family, di Barangay Sabangan, Pinggan, Burgos, Silocotor. Kastamutun Karapagayam, Bin de la Cruz, Belinda de la Cruz, Jason de la Cruz, Benito Ruiz de Barangay Pinipin, Santa Cruz, Silocotor. Astapay Kilipagayam, Rene Bernal, Cesar Bernal ni Chris Bernal, de Barangay Lasod, Santa Cruz, Silocotor, kini Brenda Riula, de Barakbak, Tagudin, Silocotor. Kablawan tayo mo na pagayam, ang Ilisabon Selection and Family, si Kabarwan sa Emilio, Ilocosora, ni Maribalde si Patak Burgos, Ilocosora, Astamo Tindinis Madriaga, ti Bango Dabra, Agosto Mico Alurina, ti Suyo, Ilocosora, kaya Angel Arsina, Tabor, Narbacan, Ilocosora. Kablawan tayo mo na Mr. and Mrs. Geoffrey Lisa Gambito and family, Arling Galon and family, ti Barangay Waigdaya, Candon City. Kastamutin ka na Mr. and Mrs. Yarmayla Garnasi Gawat and family, ti Barangay Katirman, Candon City. Kablawan tayo mo ni Pagayam, Anki Malano, ti Bangar La Union, Lilia Dagno, ti Kasilagan, Banayuyul, Kusoran, Kinisali ko Jamat, Santa Cruz, Ilocos.
Ablawan tayo pa na pagayam. Lenny Ramirez ti Madarang Salcido Ilocosora. Neri Ramarca kay Marin Salcido Ilocosor kay Marshall Bravo ti Santiburcio Salcido Ilocosora. Ablawan tayo mo ni Mercy Gabora. Ayla Crisanto ni Erickson Kines. Manila Kines ti Barangay San Nicolas, Candon City. Ablawan tayo pa ila pagayam Susan Galutan ti Bagani Campo, Candon City. Ninina Jose ti Katirman, Candon City. Eric Saldua ti Kamaraw, Narbacan, Ilocosora. Kinilaria Kisay, Tambulugan, Narbacan, Ilocosora. Hasta mutun kini pagayam Victor Abaya ti Kamanggan, Santa Cruz, Ilocosora. Dayan Cortado ti Kalawan, Candon City. Kiniria Palya ti Lubong, Santa Lucia, Ilocosora. Ablawan tayo muna Mr. and Mrs. Billy Violeta Alcantara and family ti Ansad San Esteban, Ilocosora. Hasta mutin Ginalin Mina ti Kabkaburaw, Burgos, Ilocosora. Ablawan tayo mo ni Darwin Pantaleon, Alexander Pantaleon, ti Barangay Gapang Pilar Abra. Hasta mutin Gato Reyes, ti Kipa Luba Abra, ti Madeline Monses, ti Tamak Villabisusa Abra. Ablawan tayo mo na pagayam Melchor Dunya, Paulino Dunya, Erwin Dunya, Joseph Boreta, si Barangay Boter, Santa Maria, Ilocosora, si Gastao Tinsare Atubia, Charlotte Aglusolos, Loiber Kodjama, Tin Family, si Makawayan, Burgos, Ilocosora. Ablawan tayo mo na Mr. and Mrs. Frederick Maricel Cumbas and family, Pilimar Cumbas, Presel Belino Cumbas, Andy Cumbas, si Barangay Gayaman, Luba, Abra. Nastamutin kin Ibi ni Canora, Eduardo ni Canor, ti Pataragno, Pangasinan, Kinilailani Rivera, ti Barangay Barlo, Melsite, Mabini, Pangasinan. Ablawan tayo mo na Mr. and Mrs. Danilo Lucy Galliso and family, Mr. and Miss Dennis Wilma Alcaide and family, Mr. and Miss Raymond Doliente and family, Dominador Alcantara Jr. and family, Meliniego and family, Chopilo Balvin and family, Lito Balvin, Berelio Balvin and family, Venus Aguilar ni Bobet Aguilar, Astagin Benedicto Kodjamat Jr. and family, Rodin Kodjamat and family, ti Barangay Langigan Sikin, Candon City. Kita tingarog tumunadani yung hindi basa na naggapo yung pagayam Susan Galutan ti Barangay Bagani Campo, Candon City. Tidani una na paulwan na ulpit ngayan. Nasaam ti umukok numapay dito ilagip. Naulpe takalman ko, yawan sarday aladingit. Yung jaki palubos, amaabak to'y nakum. Dagiti ulpit ngayon pay mo, ayan yan na nagsam. Aldaw kinrabi, jak makaturturog, kana panuknikak, ti pananggulib mukanyak, asla marunaw ti puso, arib nagbalaak. Nakayat kun na mapukaw kan, tawanin ti problema. Iti amok kawanin sarday, at tuo ka mapadasak.
Ngam nasupapakan ti ragsak, asikat na sarakak. Manipod na pukaw kanyak, pinaulpit nga sawak. Dago sa rimagsak, aldaw ko, kada sa bali amang ipatag kanyak. Naramanak mo't layngon, iti samit ni karayo. Ngayon paidam kanya, dahil naulpit pakalman ko. Sapay kumadungo, kalintuwag mo do. Samit ni pamatay, agnanayong kuman, itil-iliwag ngayat mo. Kastigayam itiragsak, nunapudno tekin nayan-nayat. Kanayon na naisem, di mon mapuputan naldaw naglabas. Luwak si mamin na sa tinaglabas. Kaday di naulpi takalman ko, ragsak timapay. Tiawan dwadwa, akaasping, isimmangbay asupapak. Uray tati daniw na paulwan na ulpit ngayat. Nagapugil pagayam, susan galutan ti bagani kampo, Kandun City. Kitag trimot nga rod ti Maysa Sunata, na may pakuyog ti daniw na. Nga tama pakawan no agbasla no adda ka ayan ditoy arpa anya nga tag-item kaniya panusa no ayat mo't mamulitap gurali pating ka isupapa tugam din pangpasakit day tanake taam mo kinapatek ko unay panang dungdungo jaktu ulos mulitan kinadalos daytoy anagan ta isulat igam ko ta ingat pobre daytoy mangpasakit day tanakem taam mo kinapatek ko unay panang dungdung mo jakto ulos mulitan dinadalos daytoy anagan ta isulat igam ko ta ingat pobre daytoy mumu jakto gamden mangpasakit day tanaken taam mo kinapatek ko unay panang dungdung mo jakto ulos mulitan dinadalos daytoy anagan ta isulat igam ko ta ingat pobre daytoy mumu
maragsakan na datoy tata, makakaduak dagito yung tutubo na datoy tata. So, doang nga grupo ti datoy tata, one are the scholarship grantees of the CHED's Smart Scholarship Program. Kat, I think there are 95 grantees. Isudati makaalati 25,000. And that's a new scholarship program nga new program nga naramid ti Congress. So, and the second group nga dati tata are of course our government internship program. Isu dati napili nga for the GIP program. I think they're here for a total of 66 days na nga trabaho. So in total 26,400 ti maala ti may isa nga GIP for that 3-month period nga naala da dati GIP program. Dan 38 minutos, kalpasan ti oras nga alas 6. Ikablawan tayo nga rula pagayam, Dionisio Dakanay, Larita Ragos,
ti Barangay Kalautit, Baknutan, La Union. Hasta mo tingin Mr. Renato, ken Mirna Pascua, ti Ortiga, Baknutan, La Union. Ablawan tayo mo ti Barangay Captain Alfredo Cawis, Barangay Kagawa, Gigi Coeco, Jofre Cadorna, Binda Palo, John Byron, Tenderelio Ambabag, ti Barangay Banukal, Lidlidda, Ilocosar. Hasta mo tin sila mi Romero, Salvador Romero, Edelina Romero, ti San Miguel, Burgos, Pangasinan. Kablawan tayo mo ni Glory Gayaw, Emily Tumopiat, Annabel Tomayo, ni Marilyn Antolin, Herminia Ramos, ni Barangay Kalitong, Burgos, Ilocosar. Katkunamot ni Lilibet de la Cruz, Gakutan. Good PM, sir. Watching from Oman. Kumusta kayo amin itawag? Oman. Ang runang kinapagayam, Lilibet de la Cruz, Gakutan. Kastabot kin Marcelina Molina is watching with you. Ken Legend Alcantara, manaliman mo at ngagbuibuya, di live Facebook, di programa sa Mibing Ayo, ken Dandani, Tilokanja. Naimbag nga oras kin malimyo amin, pada. Elaw siyaon. Anong ginagawa mo siyaon? Kablawan tayo mo ti Kantuban, Rondalla Group. Mas karapagay Alejandro Colas Banwa, Carino Dimas, Willie Martin, Vergara Ginatang ni Richie Rique, Bagdaya ni Fernandez Galaso, Inglen Gayadan, ti Barangay Kalomsing, San Emilio, Ilocosar. Kastamot kin Barangay Captain Edencio Banwa, Barangay Kagawad, Arcadio Gomalyo, ex-Captain Roberto Balbin, ti Barangay Sibsibbo, San Emilio, Ilocosar. Ablawan tayo mo na Dila Rivera, ti Green Valley, Baguio City, Mirandi sa Flor, ti Salapasap, Kabugaw, Ilocosar. Astaw tin Juan Ramirez Ortega, Jen Garcia Ortega, ni Jolie Navarro, George Ramirez, ni San Fernando City, La Union. Hasta pa kablawan tayo mo na pagayam, Greg Lawagan, Manuel Kidaog, ni anak Kidaog, ti Barangay Babayuan, Santa Cruz, Ilocosara. Hasta mo tin Bin Saludo, Abid Saludo, ni Nixon Dakwasi, Domingo Manzano, ti Barangay Amaraw, Santa Cruz, Ilocosara. Ablawan tayo mo ni Rogelio Ortiz, Ronaldin Ortiz, Ginolin Ortiz, Yogardina Ortiz, Rocho Ortiz, ni Ronami Ortiz, tinagsabaran sur Balawan, La Union. Ablawan tayo pa ni Roselyn Yanga, Rizal Ramos, ni Sita Gadja Valdez, ni Mia Arias, kay Yolanda Rosario, ni Barangay Patpatas, ikin Candon City. Hasta mo tin Barangay Kagawad, Alberto Gamis, Barangay Kagawad, Jocar Parillo, Barangay Secretary Nelson Manalo, hasta mo tin dagiti Barangay Tanod, NBHW, BNS ti Barangay Villarica, Candon City. Kablawan tayo mga ni Carmelita Murao, Nelson Murao, ni Bobby Murao, hasta mo tin Villanueva family, Contawi family, Maswila family, ti Barangay Paratong No. 3, Bangar, La Union. Kablawan tayo mo na pagayam, Iliboy Lobindino, Emily Lobindino, Merto Lobindino, Angel Lobindino, Barangay
Bilong Dalawa, Lilam, Ilocos. Itatong tinani yung intaybasa, nagapo kinapagayam, Ros Carbullido, Gakusan, Alisa, Isabela, namday ito katada sa Jaydua, Quatara. Si Dani Unana Paulwan, Narnway Akare. Inarakop ko tilubong kapag gargarawam. Pinaripatok no dumteng tilidang. Mang nangagman batog mo atang-atang. Adaklat ta, kisibay mo ang mangiwanwan. Dagiti kanito nga gokrad, dagiti sabong nga rusas. Sikat ikapipintasan, kay suna nga ilalaak. Mangranyag, si bubukal pagtaingak. Mang tedkirid kinliwliwa, amang lapunos kanyak. Wen itangal daw, inaisang sangayan. Panangramba kayan nayat, anak kamayitan. Adak tulata, taplinak salwadan. Karin-kari, ngayon ta sinapatan. Manglaylay man, dagiti bulong, pikayo. Si bugak sumantak to, pinagbiagdan to. Tapnog talinag, ayat tanapudno. Inggan at magsat, kakaisuna nga angis ko. Idaton kung arod day to'y bagin. Karaman sa pata anasude. Kasikawan layngon sa bali. Akabinulig ko. Pinarnoy akari. Suray ta ti Dani wana Paulwan, Narnoy akari. Nagapokin Ros Carbullido Gakusan, ti Alisa Isabela, tinday to katada sa Jaydua, Quatara. Kitatuimot nga rod ti Maysa Sunata, amay pakuyog ti Dani una. Sikalaing biyag ko, ti patpatgek. Mamati ka, dintuwag kupas, tuwis sa patak. Asiksika, ibanag ko, ken karanwang. O biyag ko, awatem tuy imak, akas tanda ni ayat. When I want
Iti panang irogi kada gito'y nga produkto ket gapo iti tagtaga inop nga nakita dagiti nangaramat nga saan nga mamo nga bababae kas kada lalaki ket pinaramid ko dagitoy gapo ta kahit nga makita dagiti nang usar ket isumet ti tao gayam ti usar so ti nakairogyana dagiti nga kwa nga panakaaramid na dagito inspirasyon dagito tapno ado ti mang ammo tapno umayda ta isupay ang kwa pang sapulan dati kahit nga saon dagito ta no mausar ka dagiti pagpaboya ket makita met ti pagsayaatan na ken ibongan na no dagito ket tapno saan nga mapukaw no ada dagiti mayat nga mangsoro umay dalata ket may soro kadakwada sa kaminto agsasarita no kasano ti kastada nga agaramid dapay dagiti daduma nga produkto kas kumaka dagiti kasay kas kada sulibaw tamar aramat ngamin dagito iti entertainment uno pagpiesta uno na duma-duma nga pagpaboya ang kwakas kasigodan dagiti IP ano dagiti disenyo ado no dagiti makikita ditoy dragon kaskada billet mabalin mo dagitoy belt bags dagitoy backpacks kaskada dumapay nga makunang pasit dagiti laga oray anya nga disenyo kabailan dagitoy nga pataudin ay katuan apo no dagiti makakita ay siwawaya kayo latang awison ti numuti biyang ta danunan dagitoy no adag kasapulan Sabi natin habits para sa healthy Pilipinas. Galaw-galaw baka ma-stroke like bike, jog, jump rope. I'm so kumain ng sapat, dapat balance ay pinggang Pinoy manami. There you have it, isa sa 7 healthy habits, sundin. Do it na yan. Kalusugan ay unahin at mamanahin ng mamamayan. Ay healthy Pilipinas, malakas sa magandang bukas. Ang bawat Pilipino sa mundo, sa ulan ng pitong ito. 7 healthy habits mo na go. Move more, eat right, Be clean, live sustainably. get vaccinated, Don't smoke, lessen alcohol, say no to drugs. care for yourself, care for others. Practice safe sex. Do no harm. Put safety first. Do it na yan. Dapat 7 minutos, pasangwanan ti oras nga alas 7. Kablawan tayo nga roon na pagayam, Rick Rivera, ni Michael Katabay, ni Doming Carolino, Bonifacio Pilong Libina Jr., ni Rebain, ni Edwin Sullivan, Tirong Philip Marketing Corporation, Alaminos, Pangasinan. Astamutun Kalapagayam, Augusto Ligaspi, Juanito Alcantara de Barangay, Talyawon, Tagudin, Ilocosor. Kablawan tayo mo na pagayam, Armando Muño, Roger Sibayan, Domingo Lopez, Rodolfo Pablo Dante Sibayan, Rodel Coloma, Rodrigo Macanas, Hermenio Mirenken Fernando Pablo de Barangay Losong Norte, Bangar, La Union. Astamutun Karapagayam, Delia Kidangin, Leo Kidangin, Ricarda Calagues, Rosalyn Calagues, Ronaldin Dongpain, Mirialin Bineto, de Barangay Sariwan, Salcedo, Ilocosor. Kunamot ni Melvin Reyes Gomez, Naimbag Rabi Serlito, watching from Ilocos Norte, Naimbag nga oras kin Rabi Mutser Melvin Reyes Gomez.
Tanay, Ilocos Norte. May isa kadwa tayo ito Tigumil, Pilipinas. Mamang itang Tandaudo, Tilukana, at Pelikula. Surti ko amang itang Tandaudo, Tilukana, at Pelikula. Kastamot kablawan tayo pa pagayam Makario Abaya o si Abaya, Marlito Abaya, Jo Marabaya, Larissa Abaya, Cyril Abaya, Tinmi Abaya, Tisicho Pantara, Villa Hermosa, Santa Cruz, Silocosora. Kastamot kablawan tayo pa pagayam Jan Oscar Orpilla, Janis Orpilla, Dante Orpilla, Crisanto Gabayan in family, Kindanaya Gabayan, di Barangay Salvador Sikin, Candon City. Mablawan tayo muna Mr. and Mrs. Marshall Mila Olbinado in family, Mr. and Mrs. De Gloria Olbinado in family, Mr. and Mrs. Rogelio Nora Castro in family, Gianni Olbinado, Guillermo Olbinado, Catalino Olbinado, King Astamutin, Napagayam, Pedro Olbinado, Roger Olbinado, Pedro Olbinado, Pedro Orpiano, Rodi Bialo, Bia Castro, Robina Castro, amin na pamilya Olbinado, Orpiano Ordinado, Barangay Patpata, Balawan, La Union. Mablawan tayo mo na pagayam, Apoy Gabisla Nandaya, Abilina Dakumos Magday, Arja Bilang ti Barangay Bitong, Galimuyod, Ilocosor. Astaw ti Eric Paulo ti Pawa Bigan City, Minister ti Laplapog Villa Visusa, Abra. Mablawan tayo mo na Albert Cacho, Almasan ti Pilar Abra, Raymond Caducio Tambulugan, Narbacan, Ilocosor. Mablawan tayo mo na Mr. and Mrs. Arnel Quaresma in family, Mr. and Miss Maribel Serrano in family, Mr. and Miss Gerald Quaresma in family, Mr. and Miss Alan Limon in family, Mr. and Miss Alexander Limon Sr. in family, kini George Jojo Toledo in family, kin Punong Barangay, Irenyo Calip in family, kinaamin na barangay officer, Ulo Norte, Santiago, Ilocosor. Ablaw na itong nagkapo kin barangay Kagawad, Wawi Limon, Ulo Norte, Santiago, Ilocosor. Ablawan tayo mo itong barangay Kagawad, Mario Barret, Barangay Treasurer Angelina Abanto, Barangay Secretary Richie Guerrero, tin Barangay Captain Ricardo Belo, tin Barangay Nagribkan, Santa Lucia, Ilocosor. Kablawan tayo mo na Amor Salibor, Lorenzo Lawage, Julieta Lawage, Roni Alcantara di Barangay Barakbak, Galimuyod, Ilocosor. Astamutin Kinapagayam, Jobilito Bustamante, Moreno Bustamante, Provincia Bustamante di Barangay Patpata, Balawan, La Union. Astamot kablawan tayo pa niya Ariel Lopre, Maria Lopre, Yolanda Lopre, Noel Lopre, ni Manilin Ison, Dedekler Ison, Elia Ison, Daniel Orbos de Barangay, Katuday, Bulinaw, Pangasinan.
Ablawan tayo mo da pagayam April Abilio, Nerio Abilio, Rodrigo Abilio, Milanyo Rubang, ni Elsie Rubang, si Barangay Amgid, Candon City. Astamutun kada pagayam Ruli Gabaldon, Laperte, Binaminandaya, ti Barangay Baringkukurong, Suyo, Ilocosor. Astamutun kinipagayam Richard Chan, Torsaran, Suyo, Ilocosor. Pablawan tayo mo yung Barangay Captain Pedro Obuan, Barangay Kagawan, Alfredo Baclayong, Endores Ramirez, di Barangay Mabilig, Sigay, Ilocosor. Astamutin Ginmila ni Kabamban, Marsan, Delvin Ganadin, di Barangay Tangke, San Fernando City, La Union. Ablawan tayo pa ni Barangay Captain Joselito Magpali, Ricardo Sibayan, Frankie Almirol, Sopilo Baguyo, Narciso Abasa, Nestor Maer, Kenjani Picua, di Bangar Rispan Radio Group, Bangar La Union. Ablawan tayo mo da pagayang Henry Navarrete, Neria Navarrete, Jonathan Navarrete, Jenalyn Navarrete, Yaja Mures, Gerardo Canton, Neria Canton, Florencio Canton, Landino Abungan, Marisa Abungan, di Barangay Kulayo, Bani Pangasinan. Kastamutun Kalapagayam, Cesar Vallejo and family, Vincent Diego Sr. and family, Ryan Vallejo and family, Alangigan Sikin, Candon City. Kita tuy pengarot di pamalagip Manipod Master Control. Po si Jane Vallejo and I'm graduate of Don Mariano Marcos Memorial State University, and first and foremost gusto ko pong magpasalamat kay Ma'am Congressman Deputy Christine Singson, kasi kung wala po siya, hindi po magiging possible na mukha po namin yung mga allowance namin na parang ganito. We're so privileged po na matanggap namin yung mga ganito. Kasi yung ibang students po, hindi po sila nakakuha ng ganitong kalaki na every semester nakakuha. Yung iba po kasi 5,000, one time lang po yung nila, financial assistance. Tapos kami po, every semester, we're so lucky po. Bigat isumuti pangalam anti dagiti scholars, so yearly year in year out malaala da dati allowance nga gaputi CHED because they were granted a scholarship. So congratulations to these 66 students nga amok nga to get a CHED scholarship, ko they're like one of the top students dito yung district tayo for them to get the tulong dunong, to be part of tulong dunong program of CHED. So congratulations man kada kayo. Let's wander La Union's Tangadan Falls. The perfect side trip after surfing the waves. Hike along the scenic trail and be greeted by the majestic 50-foot falls. Wow! The best part?
a dip in its cool, refreshing waters. Seek more thrills in La Union or in the next virtual adventure. What's in store for the City of Love and Care, Candon City in 2026? February 20 to 22, MDS Candon City Chorale Festival. March 6 to 8, PBA All-Star Weekend. March, month-long celebration of the 25th anniversary of the cityhood of Candon City. April 5 to 11, Region 1 Athletic Meet. June, Asian Volleyball Champions Women's Nation Cup. September, Premier Volleyball League All-Star. October, Candon Arts and Music Fest. December, Feria de Candon. So what are you waiting for? Mark your calendars and let's go to Candon City. Danin ng mga minutos, kalpasan ti oras kalas 7. Itagtuyin ng Brandy la motorsiklo, Honda Yamaha, Ken Suzuki, Casor installment. Anya pa ito ray nyo kayong umay kayon mag-apply, tulungan kayo makaiwar ti motorsiklo yo, ti Royce Group Don Philip Marketing Corporation. Manipod Candon Branch, Narbacan Bantay, Santo Domingo, Ilocos Ken Abra. At dati oray 1,000 pesos kada dati makuyog na customer makaiwarte motor na. No dati sa Studio, tumawag tinay ito yung cellphone number 0927-6952-099. Binukumontak ti Bia Messengera dito Alcantara. Mabalin mo ito, bumisita kayo. Karagitin na nakamat ang branch office ng Philip Marketing Corporation. Yung saan nyo lipipatan ng ibaga, tinagan Lito Alcantara, Sales Manager, Binoy Bagayo ng Ugyo, Tiradyo Tiradpas. Karagitin madanunan nyo kakapintas, kinaisim mababalasang sa opisina ng Philip Marketing Corporation. Tapnoy sige na maalay umutlang 1,000 pesos no makaiwar ti customer ti motorsiklo na. Free helmet, lifetime free service, free years LTO, registration, iti requirements to valid ID, ken may salang ako mikar. Don Philip Marketing Tagur-Uray, kada kayo. Dagitimot nakabayon ti motorsiklo da, yung kaya lanin dagiti original ORCR, ti motoryo ti opisina ti Don Philip Marketing Corporation, Candon Branch, Candon City. Pastamot karagdisan pa yung nakaala, ti plaka ti motorsiklo da, manipod tawon 2017, agpababa 2014, yung kaya lanin uniklim sa dyan opisina, LTO District, Candon City. Tugot yung lang naging original URCR, yung motorsiklo yung Graman Valid ID. Kablawan tayo rula pagayam. Barangay Captain Osilito Magpali, Ricardo Sibayam, Franklin Mirolcho, Pino Bagoyo, Narciso Abasa, Mr. Mayer, Ken Johnny Piqua, Bangar Rispan Radio Group, Bangar La Union. Hasta mutun karapagayam, Babi Gurusbi, Laria Baba,
Barangay Pidpid Santa Cruz, Ilocos Ora. Ni Marco Antonio Gratuito, ti Villarica, Candon City. Ni Dexter Galita, Duga, ni Pauc Norte, Santa Lucia, Ilocos Ora. Hasta Tim Bernardita, Libaton, ni Barangay Bugnay, Candon City. Ni Janice Miragonton, La Chica, ni Pantar Villa Hermosa, Santa Cruz, Ilocos Ora. Hasta Mutin Grapagayam, Cesar Ballios and family, Vincio Iniego Senior and family, Ryan Ballios and family, Talangigan Sikin, Candon City. Kablawan tayo mo ni Bet Alcantara Domino, Lisa Cortez, Prodelisa Reyes, Beatriz Basilan, Milly Lapiawin, Kenny Clarita Domingo, Disetso Baransay, Kabugaw, Suyo, Ilocos Ora. Astamutin, Kalapagayam, Willie Romero, Tinaglawan, Santo Domingo, Ilocos Ora. Mr. Miss Berelio Predelina Domingo and family, Mr. Miss Benamin Brandel, Rantin family, and Mr. Mrs. Elio Marpes Domingo and family, the Barangay Nalbo, Santa Maria, Ilocos Ora. Mablawan tayo mo ni Pagayam, Yobilingawat Salon, Adelina Bugasto, the Barangay Darapida, Candon City. Astamutin, Krapagayam, Pilumino, Gakusan, Isbirga, Gakusan, the Barangay Danar, Santiago, Ilocos Ora. Edwin Asorin Bisquera, the Bangga Dabra, the Tesmina, the Caburao, Borgos, Ilocos Ora. Astapken, Joper Bilaso, Joper Dangkikan, the Barangay Babayuan, Santa Cruz, Ilocos Ora. Kablawan tayo mo na Pagayam, Lucy Valdez, Ligaya Balvin, Laodin Barruga, Dani de Rosario, Miriam Corbito, John Balocanag, Sinisansan Sumakyab, Pinagkita amin na kakadwa na si Claudine Nistor, sa Barangay Bidbiday, Galimuyod, Ilocos Ora. Astamutin Kalapagayam, Matiri Sagaboy, Dan Albert Hanga, ni Lucila Elgamo, Pusang Reclusado, ti Barangay Rubio Galimuyod, Ilocos Ora. Astaw ki retired Master Sergeant Arthur Passion, Cura Passion, Ate Passion, ni Sisalen, kini Barangay Captain Mr. and Mrs. Robin Mamaklay, San Roque, Santiago, Ilocos Ora. Astaw kin Cesar Gakutan, Julita Gakutan, in Gakutan family, San Nicolas, Candon City. Kita tingero gente basa ti dane Managapo kilo sana el espiritu ti Claveria, Cagayan. Unday ito'y kada sa Jai Pagilian, ti Hong Kong. Ti Dani Unana Paulwan, ti Ronnie Ayak. When Sibugak, nagitim may dukan narik na tapno agbasa dagiti bagi anam maga yagag dagiti natika gapam matag kiti sublek dagiti maison na bara si Bugak kitaripatwak itam analaing
Tapno nagtinakiltay kita grusin. Karagiti bara tapros mabiyag manen. Karagiti harbis niyayat mapasantaken. Alagaw atem tiragsak anagpayduma. Di mo kumay tulok asikat tagsagaba nanamon samit tiaday patpatig na tong palum tarik na nuanyat kayat na bayam latan agayos tidiro niyayat di mo malapdan kadiag sakit kaunggan paragsakum kinlailwen ni kapariham tapwit dik nilagip agsobli ti kalman bayam latang agayos tidiro niyayat di mo malapdan ludwarik na tagsabat kiti umapoy abigkam di agpabatubat kastoy kumakanayon dilag pagdarikmat yumadda na pukaw nakaringak muten ay apo tasyak muten gayam tinakaturugan aming gayam dagitoy kit batong lagip laeng kunak no agpaypayso nabati batak mitlagayamen Sigay ati Daniel na Paulwan biro ni ayat na nagapo Rosana Espiritu Iklabiria Cagayan ng daytoy katada sa Japagilian Tiongkong katatoy mo't nga rin timay sa sunata amay pakuyog ti Daniel na Siya, sikat
Lernel Auto Supply Furnitures and General Merchandising. Aglako tinalaka ken di kalidad a piyesa dagiti lugan kas kumay Toyota, Isuzu, Mitsubishi, Mazda, Puso ken Jeep. Aglako na pa iti amin na klase ti baterya kas kumay ti Motolite, Electron, Stallion ken Inner Strength. Dapat ti pilid a Goodyear, Gaha, India, Thailand ken China Tires. Agraman ti interiors da. Dapat ti mulye ken radiator. Gumatangan pa iti motorcycle parts ken electrical parts. At dapat iti aparador, stunted, divider, stroller, double beds ken monoblock chairs. At dapat iti piyesa ti Yanmar ken Kubota ken appliances. Masarakan ti main store iti Waigdaya, Quezon City 077-254-0115. Iti Barangay San Jose 077-254-0067. Iti San Juan 077-254-0085. Ken iti Santa Cruz 077-302-0705. Lernel Auto Supply Furnitures and General Merchandising. Kukuha kanimat matunan Da Nelson ken Lerma Chowa ken dagitian nakda. Sharon Milaunay, Ma'am Christine, iti initiative mo nga nangiganwat dito itupad program para iti umili, para kadag iti umili dito sa Salcedo. Basta kanya yung tagtaapok at for calamity victims recently at the earthquake ng Typhoon na invite ko yung distrito tayo ito nagadugamit ng Belgian ti Balbalayda. Di daduman sa pay pa masapol daw umalis ni Balbalayda. So, iimbilin ko na tupad na ma-distribute tatak ko para dagiti calamity victims. So, Let's wander La Union's Tangadan Falls. The perfect side trip after surfing the waves. Hike along the scenic trail and be greeted by the majestic 50-foot falls. Wow! The best part? A dip in its cool, refreshing waters. Seek more thrills in La Union or in the next virtual adventure. Nagado nga kakao, fruits. Nga maperper dita, awa mo tagaramid. Ito tanti naramid ko, magpaaramid at kadambak ito hindi nga aramid nga may isa. Una nga lagi tablayan, habang nagpaparamid at adalit mo at yay, pampamayan na. Ay, awanti, dati ko pa organic share, awanti nailalo na no preservatives added kung manayay. How Dan 30 minutos kalpasan di oras nga alas 7. Kablawan tayo ruda pangayam
Fatima Valdez, Evan Valdez, Mirly Valdez, Joel Kama, Tin Ricardo Sabado, Tico Roy Santol La Union. Kablawan tayo mo ito pagayam, Orini ko Bustamante, Manariman mo, nagbuibuya ti live Facebook, hindi si TV Radio Tiradpas. Ikastamot kin ang Angela Fernandez, naimbag nga oras kin Rabim, pagayam Angela Fernandez. Kastamot ko na ni Jenny Donato. Good evening everyone. Naimbag nga oras kin kanitumot pagayam Jenny Donato. Kablawan tayo mo na Albert Rapada, Oplay Regepo, Mr. and Mrs. Bolyon Ganaban and family, ti Barangay Patpatasi kin Candon City. Pastamot kin karapagayam, Warlita Pascua Cortez, ti Kalangkwasan Salcido Ilocosor, ni Marisa Rubia ti Kalitong Borgos Ilocosor. Pastamot kin John Rogodo, ti Bugbuga Santa Cruz Ilocosor. Kablawan tayo mga ni Arnel Garcia, Joby Garcia, Ira Garcia, ti Sabuanan Santa Lucia Ilocosor. Kablawan tayo mga pagayam, Wilson Calindas, mga Pilipinas, Diga Gallardo, Crisanta, Villacarta, Lili Gambo, Mr. and Mrs. Nanding Pili Galutin Family, di Barangay Bagani Gabor, Candon City. Paglawan tayo mo na pagayam, Siri Alcantara and family, Marilyn Pitarque and family, Dila Alcantara and family, Los Alcantara and family, Ismael Gaboy and family, King Kastamuten, King Mr. and Mrs. Ruben Norma in family, Valdez and family, di Barangay Waigdaya, Candon City. Kablawan tayo pa ni Perlita Mika Inurelia, Dita Manzano, ti Barangay Kaliwakio, Salcido, Ilocosor. Kastamutun kanapagayam, Anak Kasim, ti Butobot, Balawan, La Union. Salibaging ti Talimpugo, Balawan, La Union. Marta Sabado, Cassandra Antonio Cruz, Ginaburan, Balawan, La Union. Kunamot ni DC Ordansa. Good evening sir, kablawak man amin. Nakabarangayak jay. Nagsabaran sur Balawan, La Union. Kay kastamot anak ko. Soda Risa Me, Dingle, Robilin Dingle, thank you sir. Nagapuray takin DC Ordansa. Balawan, La Union. Kablawan tayo mga ni Lorna Bumaksa, si Poblacion Villavisosa Abra, ni Carmila Vilandres de Pilicanabra, Ana de Asuncion de Bangadabra, Dorina Divina de Balasiwan, Santa Maria Ilocosor, ni Ana Kasim Ana, Miriam, si Braceros Pakang Santa Maria Ilocosor. Kablawan tayo mo na pagayam, Glory Bayong Ibia si Santa Maria Ilocosor, ni Mansel Sibiliano Takadina, Silambruangan Kabugaw Ilocosor. Ikastamutin ka na pagayam, Renato Ting Orden, Brenda Tabor Selen Rivera, Sortiga Baknutan, La Union. Kablawan tayo pa na pagayam, Rita Puro Tikabugaw Ilocosora,
ni Wendell Loreta ti Magsingal, Ilocosora, ni Edgar Marquez ti Bukay Abra, Abi Kitasol, Joshua Kitasol, ti Kawayan, Ilocosora. Hasta mutun kadapagayam, Lorde Posilero, Marlita Gamata, Pilintik, Banayuyo, Ilocosora, hasta ken Robert Badilla, Randy Badilla, Barangay Legazpi, Galimuyod, Ilocosora. Hasta mutkin pagayam, Nestor Sumawi, Jose Galindo, Edwin Tolentino, Edinaratan, Salcido, Ilocosora. Hasta pa kay Nelves Olanyo, Joy Olanyo, San Pedro, Candon City. Kita tuy pangaraw ti pamalagip manipod, Buster Control. Welcome to this historic and momentous hosting of the National Hip Hop Program for the 2024 National Teachers Month celebration in our beloved Candon City. Indeed, hosting this event is an honor for our teachers, and this is the best opportunity for Candon City to express our thanks to our heroes, our teachers, who are in charge of molding our children. At Congress have taken this mission to heart. And under the 19th Congress, we have enacted RA 11997, otherwise known as the Kabalikat sa Pagtuturo Act. This act grants all public school teachers a teaching allowance in the amount of 5,000 per teacher for school year 2024 to 2025 and 10,000 per teacher for school year 2025 to 2026 and thereafter. Sama-sama kapit-bisig at tulong-tulong ang mga Pilipino para makamit ang isang hangarin. Pilipinas na ligtas at malakas. Humanda ng makilahok sa mas pinatibay na kampanya kontra COVID-19. Sa booster, edukasyon ng susunod na henerasyon, Pinas Lakas. Trabaho't hanap buhay, Pinas Lakas. Kalusugan, Pinas Lakas. Lahat ng komunidad mula Luzon, Visayas hanggang Mindanao, lalong Pinas Lakas pa. Huwag nang magpahuli, sama-sama tayong babangon muli. Magpa-booster na para sa Pilipinas na ligtas at malakas. Sabay-sabay sa booster, Pinas Lakas.
dapat 20 minutos kasangwanan 2 oras ng alas 8. Ikablawan tayo ro Mr. and Mrs. Edwin Leonor Quaresma in family. Inalasin Santiago Ilocosar. Gustavo Tingin Daniel Abalos. Rolando Abalos, Rinaldo Villaros. Lorenzo Sibain, Tilangua, San Emilio Ilocosara. Kirby Villaros. Mateo Buey, San Emilio Ilocosara. Kablawan tayo mo na pagayam. Noelio de la Cruz and family. Titinan, Santa Maria Ilocosara. Arno Dueling and family. Tinasay, Narbacan Ilocosara. Espiritu Salvador and family. Ikaparwan, Santa Maria Ilocosara. Ine Florencio Suleba and family. Zapatot San Esteban Ilocosara. Kastamot Rapagayam, Renviras and family, Ibang Bangar Burgos, Ilocosara, Nalsian Sita and family, Banglayan, Narbacan, Ilocosara, Anthony Dueling and family, Tabor, Narbacan, Ilocosara, Insani Calderon Montero, and family, Kinarayan, Narbacan, Ilocosara. Kablawan tayo mo ni Batot Las Igan Dawasen. Ni Jaime Francia, ni Romel Francia, ni Person ni Norelia, Doming Norelia, Luis Ganad, Mr. and Mrs. Lefort Eileen Ganad, Concepcion Gregorio del Pilar, Ilocosara. Maskabutin Karapagayam, Norme Batingan, Mian Batingan, ni Rio Batingan, ni Barangay de Guzman, Mabini, Pangasinan. Gastamos kin Merlinoma, in family in Samang Norte, Molinaw, Pangasinan. Kablawan tayo mo ni Duna Abungan, Lisi Orbos, Jamaica Maymay, Rosel Largo, Asli Tumbaga, Marcela Bungan, di Barangay Kulayo, Bani, Pangasinan. Kablawan tayo mo ni Melba Rosario, Imelda Valdez, di Barangay Patpata, Sikin, Candon City, di Camille Gasatan, di Paypayad, Candon City. Kastamot in Bilma Gani Kabuatin family, Ipariok Paris Candon City, Edna Galon in family, Ipariok Sikin Candon City, Inigalian Galcon, Alawan Candon City. Paglawan tayo mo ni Edna Tolentino, ni Silag Santa Maria Ilocosara, ni Linda Norelia Te Arnap Salcido Ilocosara, Princess Bulboro, ni Caburaw Santiago Ilocosara, ni Venus Monte Tubidan, ni Trinidad Benguet. Kablawan tayo mo ni Vilma Suleban in family, John Suleban in family si Barangay, Mabilig Sigay Ilocosara. Kastamutin nga Mr. and Mrs. Pablo Sali Bautista in family, Ipe Bautista in family, Barangay Barrientos, Lona, La Union. Kablawan tayo mga di pagayam, Jericho, Lucero, Tiquereno, Tagudin, Ilocosara, Ilimina, Isladi, Tararampang, Balawan, La Union. Kablawan tayo mga di pagayam, Rolando Gamoso in family, Ibagar, Candon City, Roger Rodriguez and family, San Isidro, Candon City. Kastamutin ka Mr. and Mrs. Noel Jodelin Romero, Joana Romero, Joe Romero, T62, General Marcanday, Robio, Galimoyod, Ilocosara.
Itating arunin ti Maudia Sunata. May ruknoy ka na kay amin na pada-pada. No pasublin di oras dagiti ayan-ayan nagragsak ket tingatan ni ayat nagpapasan ka nasamit unay alagipen dagiti karing-karing saksitat narway abit bitwen ng mais tuy lubong na anyaket din yayak takasla di marsa takasla di maumag takasla di dunteng niliday kanya sublin di oras dagiti ayan-ayan nagragsak ket tingatan ni ayat nagpapasan ka nasamit unay alagipen dagiti karing-karing saksitat narway abit bitwen ng mais tuy lubong ka anyaket din yayat takasla di marsa takasla di maumag takasla di dunteng niliday kanya no pasublin di oras dagiti ayan-ayan nagragsak ket ingatan ni ayat nagpapasan ka nasamit unay alagipen dagiti karing-karing saksitat narway abit bitwen ng mais Dapay sa nga 10 minutos, kasangwanan ti oras nga alas 8, hintay panagpakada. Ikablawan tayo roda pagayam, Artemio Cabangcala, Constantino Dolormente, Reño Cabangcala, Cheto Barcheta, Hilario Cabangcala ti Barangay, Banukal, Lidlidda, Yukusaw. Astamutin karapagayam Angel Rakuya ti Lantag Santa Cruz Ilocosora ni Agnes Obrero ti Talab Bantay Ilocosora ni Linda Ontar Ilsi Ontar Tariwas Bani Pangasinan. Kablawan tayo mo na pagayam Anita Labayog Eugene Wandas, Limon Arsiaga,
ibigbiga sudipen La Union. Hasta mutun karapagayam alis Manao gin family Kisapang Galimuyo di Locosoron, di Pastorano in family di Rubio Galimuyo di Locosoron, ni Rebecca Dagsi in family di Barangay Kalungbuyan Galimuyo Ilocosor. Kablawan tayo mo na pagayam Nian Kayabyab, Camille Coscos, Reynalyn Garcia, Rosalyn Garriga, ni Romami Roquero, ni Reyna K. Olivera, ni Marnie Kabagbag, ni Don Philip Marketing Corporation, Candon Branch, Candon City, ni Castautin Angeline Bungulan, ni Danar Santiago, Ilocosor. Aglawan tayo mo na pagayam Rinanti Asuncion, Soren Bumatay, Calvin Tolentino, Ryan Calburataw, ni Robia Vanilla, Scout King Ilami Ayun-Ayun, Marcelo Koykoy Bagani, Ardi Javier Kilimadin, Banis, ti Honda Elite Motorbike, Sales Corporation, Kendun Philip Marketing Corporation, San Jose Narbacan, Ilocosor. Hasta mo ito nakablawan tayo na pagayam John Davis, Bergonya, Santa Maria, Din Aquino, Rosa Ramos Aquino, ni Saracen Recanya, Oliver Pinto, ni Waway Gallardo, ni Don Philip, Bantay Branch, Bantay Ilocosor. Hasta mo ito nakapagayam Lisa Lintuso, Reca Tubadlo, Rizal Soren Serna, ni Rom Kayabyab, ti Honda Elite Motorbike, Sales Corporation, Santa Cruz, Santo Domingo, Ilocosor. Hasta mo tingin May Lina Villa, Robert Riguray, Jerome Lilera, Patricia Ma Honda, Motor Santa Cruz, Santo Domingo, Ilocosor. Hasta mo tingin kablawan tayo, kinapapagayam tayo, Madari sa Balnasyo, Kitao. Oscar Apagayam, Rinaldo, Evelina Galito, in family, ni Kodiak Alaska, ni Eric Joan Morbinado, in family, sa Australia, ni Carla Banao, ni Canada, ni Marlita Pabro, ni Canada, ni Arnold Luceta, Hawaii, Dore Morbinado, di Vancouver, Canada. Hasta Tito Ganyo Jr., Texas, kay Imelda Duque Toledo, sa Calgary, Alberta, Canada. Hasta mo ito ng rapagayam Aris Elreg, ti Hong Kong, Elena de la Cruz, ti Manglego, ti Hong Kong, Mila Agapia Liloya, ti Athens Crest, Leia Olvinado, ti Hong Kong, Marilo Castro, ti Hong Kong, e Norma Castro, ti Korea. Kita yung nagti brande na motorsiklo, Honda, Yamaha, Ken, Suzuki. Kaso installment, anya pa ito rin nyo kagayan. May kayo nag-apply, tulungan kayo ang makaruwarte motorsiklo yung the Royce Club Don Philip Marketing Corporation. Manipod Candon Branch, Narbacan Bantay, Santo Domingo, Ilocosor, Ken, Abra. Dati agur oraya 1,000 pesos. Dati makuyog na customer makairwarti motor na. No dati sa Lutsudio tumawag. Dito yung cellphone number 0927-695299. Dino kumontak si Bia Messenger dito Alcantara. Mabalin mo ito bumisita kayo. Pero kita nadakama sa branch office Don Philip Marketing Corporation. Yung saan nyo lipipatan ng baga Pinagan Lito Alcantara, Sales Manager, Pinoy Bagayo ng Agyo Tiradyo Tiradpas, para kita malalunan nyo kakapintas, kinaisi mababalasang
sa opisina natin ng Philip Marketing Corporation. Tapos sige na maala yung mutlan yung 1,000 pesos no makaiwarte motorsiklo ni customer. Free helmet, lifetime free service, 3 years LTO registration, safety requirements, global ID kin, may salam, komika. Doon Philip Marketing Tagururay, kada kayo. Nagitimot nakabaylon ti motorsiklo da yung kayalanin nagiti original ORCR ti motoryo iti opisina ti ng Philip Marketing Corporation Kandun Branch, Kandun City. Astamot kalagdisan pa yan nakala iti plaka ti motorsiklo da manipod taon 2017 agpababa 2014 yung kayalanin uniklaim sa opisina LTO District, Kandun City. Ito ko tilong nagitay. Ordo ORCR, motorsiklo yung agraman valid ID. Alawin papagayam nila. Nagsipod tinayos manin. Si oras tayo tinayos yung programa sa mibing ayo kinandani, tilukan dyan. Itintun manin malam na bihat. Padaan tumanin. Isasangla di sa maray dayaw pagtegan niya. Alang ron papagayam nila. Ibatin tinaimbag ng oras, in radio amin na pada-pada. Itinagan di Master Control, hindi sa Billionaire, hasta mo din di TV sa Tepen Channel 13, si Ma'am Alpha Jim, Rafael, kento'y pagayam niyo, Manong Lito Alcantara, ito'y I love you, babayo.